Ja sam Zoran Pjaca, dolazim iz Trebinja, imam 28 godina. Inače dolazim često u Srebrenicu jer mi je djevojka iz Srebrenice. Po zanimanju sam diplomirani psiholog, zaposlen sam. Osjećam se kao Srebreničan, mada nisam. Sviđaju mi se ljudi ovdje, mnogo su otvoreni, pristupačni. Interesantna mi je priroda, pošto sam ja iz Krša, pa kad vidim ovu šumu, ljepotu ovdje, zanimljivo mi je. Ne sviđa mi se mnogo toga. Ne sviđa mi se što jednostavno nema budućnosti ovdje za mlade. Nažalost, ja volim da kažem da ima, ali nema. Grad koji nema pekaru, koji nema knjižaru ozbiljniju, sve je jasno i ne sviđa mi se što je bukvalno možda planski iz interesa ovaj grad, ovo mjesto ubijeno. I mislim da će mladi sve više bježati odavde, nažalost. Poručio bi vlastima Srebrenice, konkretno ljudima koji vode opštinu, koji imaju ikakvog utjecaja da hitno promijene strategiju u ovome gradu, jer nastave ovako za par godina neće imati zašto da postoji ni opština ni ništa, jer ljudi bukvalno odlaze. Ovdje je svaki dan sve manje. Drastične promjene. Mislim, što bi neko ostao ovdje, bez obzira da li voliš, ne voliš, kad nema jednostavno života. Drastične promjene, zaokret totalni. Privreda neka da se privuku stranci, neko da uloži. Mislim da bi Srebrenica mogla to na pošten način, jer nažalost nosi breme iz rata, pa da bi ljudi se solidarisali sa jednim ovakvim mjestom da ulože lovu. Neku donatorsku večeru, nekako alarmantno skrenuti pažnju javnosti s obzirom da je alarmantno ovdje poprilično stanje. Da se, ne znam, alarmirao bi jednostavno, jer imam osjećaj, pošto ja dolazim iz drugih gradova, da ljudi ne znaju kako je ovdje stanje. Ljudi nemaju osjećaj, ima sad jedan lokal u gradu. Šta dalje pričati? Čovjek koji ovdje živi, to mi je normalno, kad dođeš sa strane, malo sve izgleda, ono... Ja iskreno da kažem, ne pretjeram ništa mijenju u nekom pravnom smislu neke konstitucije. Želim samo da ljudi žive i da malo otrijezne se od gluposti, da žive svoj život. Da se posvete životima, a ne da vas vučemo neko breme iz prošlosti. Jednostavno ljudi, okrenite se prema sebi i gledajte kako ćete svoj život kreirati. Pustite jedni druge. Nema mi i oni, nego živite jednostavno.